Corporation of America. 1. Kyle Weathers yagukinaga filime kitwa Predator Shannon Tweedy n'umukobwa. Martin Cove yagukiniye Mercenary 2 nabimena gusa. Trevor Goddard yagukinaga filime kitwa Men of War Chris Douglas. Mike White akarimo cyane Billy Bronx. Iyo filime imeze itekereza nawe wo kumbaza ubitekereza uyagukiniye mu dufilme twa Billy Drago mugwaneza nakwiyamye imeze ite kibazo nawe making good time. The weather's cooperating. Assault on Devil's Island. Imitima yabo umuntu agira gutya ngo kariya gakonga ni keza muri televiziyo nta magabo kagira mujye muza mbacisha inyuma dore imitima yabo harimo na za diyama. Ari imitima yabo wowe ufite umutima wawe ndavuga roho yawe nyuma ya televiziyo wacayo nagira twabambura ugaciro kajya gukora kuri twa diyama hariya. Swaz Bonan Baka Production. Terry Hulk Hogan. Kera yazwi kuri Hulk Hogan ni rya Terry baryongiyeho. Yahoze ari umugabo ukina wrestling. Nakubwira amafilme menshi cyane yagukiniye. Harimo yitwa Rocky igice cya mbere, Rocky Balboa 1. Ikindi kandi wamwibuka yigeze kuba World Heavyweight Champion muri wrestling. Bya bindi bavuga ngo ni Carter. Terry amazina nyakuri Hulk Hogan. Nyitozo wabaye umusirikare rimwe. Once a soldier. Assault on Devil's Island. Ukwata kwa kwikirwa cya Sekibi. Kumeneshwa kwikirwa cya Sekibi. Commando. Girindoki. Meranje byose amafera bitema bate inyumbati nako ntuzi cyuma narivugishijwe meranje vangi Commander Achumotaro bitina byo nana kimwe ndashiramo Terry Hulk Hogan bagabo bakuze cyo bundi habitso ryarabaga ngo ya niriye banga bakoresheje kugira ngo ukore cyane n'umutima mwiza. Operation Longhorn barakwereka muri Operation Longhorn operation barise Longhorn ni hembe Kyle Weathers mwibuka mugapira kitwa Predator Shannon Tweedy n'umukobwa nawe yagarutse Shannon Tweedy abo nabimena ku Martin Cove yagukiniye Mercenary 2 harimo abakinnyi bimena gusa bakiniye amafilime akomeye Trevor Goddard mwibuke muri Men of War Chris Douglas nawe yakagarutsemo n'abakinnyi bimena Mike White Billy Blanks mukarage n'abakinnyi bawe gusa nawe nukumva amazina ukavuga uti filime byanze bikunze dore Weathers Billy Drago mwoname mugwaneza leta byanyu. Sweeter than honeysuckle, sir. Making good time. The weather's cooperating. Bamwe baryamye turi mu bihe byiza turimo tutekereza ibihe byiza tugiye gufata. Nice and flat for us. Try to get some sleep while you still can. You ought to listen to the man, little brother. Mugerageza kuryama bashobora mugihe mukiri hano muni mushaka mwumvira umugabo basore yasamye cyane mwaka. Real proud of you. Sound just like her. Mugabo yari yijyaniye abarara gusa kandi birazirana ntihongere kunkoma mwana. Ntihongere kunkoma nakwereka kabaro Yesu yagize ajya kubamba. Ndege Sorry, mate. Battlefield reflexes. Gana witonde. Tight, aren't you, Frager? Tut nukongere kununga imbunda ubona afande. Wapi warunguyeho ndikanze ngira n'umwanzi. Yakangutse wibeshye ukore kuri afande tukwereka imibaga y'ibyuma ivayo. Bagabo bari hano. Byose barabikinira ko mwandi zasiri bari cyuke icyuma zibakubwiye ko gikata gikonje. Oh, when this one morning you did. Mwandi birutane ko azajya ubukangutse nayo ukangukatsinda. Bose n'abana n'afande no murarayo n'amachense.
baba bikinisha ndamutse nakurasha uzamenye ko ebana ari ukwibeshya tu n'ukwibeshya tu nta n'umwe musima ajyanye n'ibirarajyanye nabyo ni muri operation Longhorn Horn operation ihembe rirerire. No, thank you. That's always been your problem. That's always been my problem. Nta kibazo na kimwe mfite, ikibazo cyane nuko umuntu wije niryamye. I got loads of traditions. Yeah. Carl Weathers amazina nyakuri. Mwibuke muri Predator mukata amaboko ebyiri. Mwibuke muri Rocky na Barahakina na Rocky. Muri Rocky kabiri gatatu ndetse na kanuza na kane apa. Yeah. Look, Mike. Umva Mike. Give me a break, will you, Mike? Makaruko siko. Reka niruhukire. Did you party last night? Ijoro ryakeye se waraye. Cyane. Uko barimo kugenda bose bace mu basore bari bamuhagenda yoboye. Asanga mu byukuri bose bariteguye kugeraho icyangombwa no kuruhuka buri wese kandi akaruhuka muri aya masaha kuko mukanya gato barabagezeyo ni operation Longhorn. Your usual cheerful, charming, smiling self tonight, so what else? Ndakereka muri timing yacu gupima ibipimo byacu ntabwo uri bugaye na gatoya. Icyangombwa no kweba niba tugeze igihe mu gihe ndetse tugakora ibisabwa mu bihe. More on dreams and reconnaissance. Naho bundi ushobora kwinjira umuntu mu ndoto ugasanga ntabwo bigenze sawa. Biraganira kandi nta n'umudasuzugura. Arara gusa. Less than pygmy dreams. Reka abantu barota ibiroto. Reka abantu barota inzozi. Arongera kubita ubusingizi. Abapande n'abahara kubita ubusingizi. Bwabakereye indege ikibajyana. Aho bateye. N'ahantu hari nanone. Ahantu hakorerwaga ibiyobyabwenge ndetse bakabitegura neza cyane aho bategurira kokayinoma. Dore kokayine. Irira kandi ngira shushe rero. Bayipimye neza. Rero ambe $5 million. miliyoni 5 madorari. You'll find no higher quality or better value. Yure mubonye ko ari urumagi rwego rwo hejuru rwakataraboneka. Rufite n'agaciro gakomeye. I will need it guaranteed. Ndagwa garanti. Hindi kubwawe. Money back. Ndatembe. If your shipment is seized, our diamonds are returned. The shipment would not be seized. Ibikoresho byawe se nibiramuka bifashwe. Ibikoresho ntago byafatwa. Sasa hano wayoberwa